Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аст, тамошо кунед, боварӣ дорам ҳаматонда маъқул мешавад. Инҷо магазини Автолайф аст, якчанд намуди чухолҳои беҳтарин омадагианд. Аз он ҷумла чорфасло, ҳама ажда доштан чухолҳои чорфаслара. Хуб замчои хушовардагир зади скамейку сплашной, чухолҳои мурагии так, любой моделаш ҳаст. номери ма дар рӯи экран аст, WhatsApp дорем, лутфан дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. Доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон дорем ва барои подписчикои канали Автолайф бо арзонанӣ мешавад. Ҳатман ба Автолайф биё. G350 бародаро 2013 сол, объеми 3.5, ина як тамошо мекунем. Mercedes бародаро 90 солай 2.8 объемаш. Як тамошо мекунем. Полный тайёр кадаги машинчара, бисёр ҷош асечкай. Асасияни балонос 4 та балони нав дора. Тонировка. Салонш 5 моҳ тонировкай. Хоб солона ҳуҷҷат. این نمرش خطیشه یا؟ نه کسی میخره نمرش خطیشه؟ این نمیشم خطیش گل نیست کاتالوگ هم اجاش 100% داراش ручной. خب коробка автомат де пилусай. Senzu motori 2.8 sechka zadaganша. Yak tamosho kunam. Amiya nomro 4 ta 12 285 ta 2285. چند هفته سین راکا؟ 42,000 میگه که با معامله میشوه. خب فقط سون وارنت یالیش فقط سون خطی نه روان زنگ زنین با معامله میشوه. خونده برادر 2011 سال объем 1.6 خطی اینا را تاکسی 4 تا 1 همه حجتاش 100% میگه کار کرده سه. اینا کسی میخره ماشین هایش میکنه کار میکنه. نه اکساسیان شامینه اکساسیانی بالونش نه زاپاسکا همش هست میگه. نه اگرش اساسیانش ببینم الکترا پاکت های کاتالوگ همش خود زدگی
коробкаш автоматаи мултирул дутарафа дора. ин салонаш потолокш полин чихол задагӣ сасани зу чанд тафтаси роҷи шассе кутум савдо мекунам. шассе тамигака бо муомила мешава. номро тавгӯ 901 901 81 81 41 41 ина марамад камбудиша ё арзон мекунам. мошинашда бовар дошта мега чи камбуде дошта боша ҷавоб мегӯм. занг бизанен чахчах кунед. Opel Hatchback бародаро 95 солай 1.6 стратеги задагиай. ина як тамошо мекунем. краскашам бад несте. 4 дискаи шапалоқ дора. дарои хебиш ручной. ман 4 та дарш ручной гуфтем, коробкаш механика, инҷа монитор задиан. 370,000 пробег. фаҳмид? 3.5 27,000 гуфтишан ка 27,000 мега бо муомила мешава. ина марамад занг бизанен чахчах кунед. Opel Sedan бародаро 97 сол объеми 1.16 хати. ина як тамошо мекунем. чашкоша бинен. насастани балонош уҷат дора? солона уҷат дора. автомат азаёс мегемамаш. ахибоша бинен. ахибош ручной. чор та даш ручной, коробкаш автомат. консонер дора? консонерш кор мекунад. 180,000 пробег. ина састани салонш тозаак. потолок ҳамаш қоидавӣ. подсветка ҳам дошта. чанд та гуфте сира? 40 та. ҳамин номро? 5 та 5 02 11. ина марамад занг занакада бо муомила мешава. Opel Sedan бародаро 95 сол 1.6 простой. ина як тамошо мекунем. сасани балонош миёна. таъинировкаш як моҳ дига мондагиай. як салонша бинем. ақибош ҳам як бинем. ақибош ручное. краскаш тоза ягон ҷош задагӣ сиркадагӣ надора. пешош электропакет. коробкаш механика. 300,000 пробег. газ бензина ҳар ду 100% кор мекунад. кадом газ бензин ҳар ду 100% кор мекунад. чанд та гуфтаси шака? 27,000. ина мошини арзон 27,000. хоб номро табгӯ ака. 400 200 003. ина марамад занг занакада қати чахчах кунед. фақат сум варианти алиш? фақат сум қати. ина марамад занг занед. асраҷи бародаро 2006 сол объемаш 1.8 дӯмоши растамош кашидага тоҷикистон ромаданаш мега. як тамошо мекунем. Sadyak 99 14 14.
як хибошам бинем дарои хибош учной пешош электропакетай коробкаш механик кондиционер дора кондиционерш кор мекунад ака кондиционерш кор мекунад мега сасами бағонаш хава 50% абагреф дора краскаш созайне ки мақсад сасани зур чанд та гуфтаси ака чанд та гуфтаси 60 мега ака бо муомила мешава фақат сум вариант ялиш фақат сум хати ина вариант занг занен чақчақ кунем